Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo. Esta semana temos un programa de 10. Por este verán van pasar, por exemplo, o estrella Michelin Javier Olleros e tamén, atención, el Sevilla, que nos fixo un oco na súa axenda para pasar uns minutos connosco aquí neste programa. Ademais, tamén estaremos no concerto de Vanessa Martín e teremos unha nova entrega do Saborea o Salnés, entre outras moitas cousas. Da parte musical encárgase, xa saben, Jacobo Conde. Esta semana visitannos os Firrás, chegados dende o Concello do Grove. Metemos de ritmo o verán, verán e arrancamos. Que tal, Dani, moi boas? Pois aquí estamos unha semaniña máis no set musical do verán, verán, e desta volta está connosco os Firrás, un grupo que ven dende o Grove. Connosco Moncho Lois. Que tal, Moncho? Moi boas. Bueno, que pasa por alá polo Grove? Todo artistas, non hai moitos, polo que vexo. Sí que hai moitos. Artistas no Grove sempre os subo. Músicos e cantores sempre os subo. O Grove sempre foi unha zona de bons cantores, de bons músicos. Sí, señor. Eu creo que todos os pueblos do mar, máis ou menos, que son así como o Grove, pero o Grove ten unha cosa especial. Non ten un... Porque se vos dar de conta, o Grove quitou moitos grandes músicos, moitos grandes cantores. A parte deso, o carnaval que temos no Grove é distinto do moi distinto a todos cantos hai. Incluso os carnavalos do Grove podese dicir que son un dos mellores da comarca. Da comarca, sí, señor. Hoxe en día sí, porque, en fin, os músicos que hai, os grupos que hai cantando, hai que chapó. Moi ben. Un grupo, o voso, os Firrás, que fai de todo, non? Tendes habaneras, tendes rancheras... Sí, boleros. Boleros... Sí, queremos seguir en ese estilo, porque é o que máis nos gusta. E, bueno, de principio seguiremos así, porque se fóramos máis xóvenes tamén cantaríamos de outras cousas, non? Sí, Rock, pop, o que fose. Bueno, pero esas cancións tamén atraen o público xoven. Sí, atraen, sí, máis ben tamén para que non se olviden estas cancións, porque estas cancións están quedando no olvido. Están quedando no olvido, e nós, polo menos, tratamos de darlle un pouquiño un aire para que estas cancións non se olviden e que se sigan cantando polos bares e por todos os sitios, claro. Un aniño raro, non, Moncho? Moito, este. Moito. A pandemia fixo estragos en todo, en nos grupos, nos conxuntos, en nos tamén, porque prácticamente... E como facedes vos, sendo tanta xente, como tendes ahora diseñados os ensaios, por exemplo? Os ensaios, por exemplo, pois témolos, cando se pode, con o estado do Covid tampouco non se pode ir todos xuntos. Claro. Cando podíamos, a mellor íamos 6 ou íamos 4, depende. Isto, o que é o Covid, pois, a todos nos fastidia. Claro. Entonces, de principio... Agora parece que está poñendo un pouquiño a cousa... É o que che vai dicir, como levades agora este verán? Vai arrancando todo? Agora, de principio, vai indo ben. Estamos xuntándonos xa casi todos. Bueno. E, bueno, o que pasa é que pouco a pouco. Pouco a pouco. Ten que ser pouco a pouco, porque isto ainda está verde. E a vosa trayectoria é longa, porque do grupo tamén saiu unha asociación musical, non? Sí, cultural. Unha cultural, perdón, unha cultural, sí. Levamos sobre 6 anos con ela. 6 anos. Sí, e, bueno, queremos seguir en esta línea, porque de principio é que nos vai, é que nos gusta. E como se ven os Firrás do Grove dentro de 5, 10 anos, os que sexan? Se a pregunta do millón. Sí. Sí. Porque... En Eurovisión, din por aquí. Do millón. Ah. Non se sabe. Mentre nos dure o noso jefe, o noso maestro, cando el queira, pois seguiremos. Cando non queira, porque un clon como ele non se pode facer. No. É imposible facer un clon como ele. Entonces, pois, hasta que el queira, e nós tamén. Tendo forzas para seguir. Moi ben, Moncho, pois moitísimas gracias por vir ao canal Rías Baixas, o verán, estamos xa desexando disfrutar con eles. Son os Firrás e veñen dende o Grove. Moitas gracias.
Pois nada, aquí seguimos no verán, mira que tiñamos ganas de verán este ano e de que a cousa pouco a pouco, pois nada, volvese á normalidade, pero a Covid non lo está poñendo nada doado. Teño aquí comigo a Alfonso Martínez, ele é o presidente de CETS, o Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo. Que tal, moi boas? Hola, moi boas tardes. Bueno, a Covid que nos sigue golpeando tamén neste verán, temos agora mesmo aquí en Sanxenxo máis de 300 casos activos e tamén esta semana que coñecíamos todas esas novas restriccións, ese endurecemento das restriccións, o Concello de Sanxenxo que pasa ao nivel máximo polo avance, lóxico avance desta quinta vaga que estamos sufrindo. Non sei como vedes dende CETS estas medidas que se impoñen aquí no Concello de Sanxenxo. Bueno, pois a verdade é que era unha cousa que xa tiñamos clara que iba a suceder polo aumento de casos que vamos vivindo día a día. Sabíamos que íbamos a entrar en nivel alto ou nivel máximo, ao final entramos no nivel máximo. Tamén ben certo é que, bueno, por parte da Xunta ha habido un cambio que nos estábamos demandando, porque a verdade é que o cerrar no nivel máximo suporía cerrar a hostelería ahora mismo en Sanxenxo sería un golpe grandísimo, un mazazo para moitas familias. Para moitas familias, para toda a xente que vive do turismo, que ao final é o 80% da xente de Sanxenxo. Ben certo é que, bueno, é unha volta o sea, a final con resignación, o sea, acatámoslo con resignación no sentido de que polo menos non temos que cerrar, pero bueno, con estas medidas dos test ou da vacunación do pasaporte COVID, pois, ao final, polo menos podremos traballar. De todas formas, temos que dicir, porque sempre hemos dito e seguimos dicindo, que a hostelería é segura, sigue sendo segura, sigue cumprindo os protocolos, e ao final é unha volta de torca máis. Temos que asumilo con resignación, pero, lóxicamente, non o compartimos o 100%. Imos ir agora peneirando todas esas medidas que ti xa avanzabas, xa dicías, un nivel máximo duro, pero quizáis menos duro que o que estábamos acostumados, por exemplo, en canto aos peches perimetrais que implicaban ata de agora os niveis máximos. Agora non vai haber ese peche perimetral, polo que a xente, os turistas, a xente que se queira chegar a pasar aquí unha tarde de praia, unha tarde de terrazas, pode achegarse igualmente. Non supoño que para o sector tamén é un alivio, non? Un alivio é fundamental, é dicir, ahora mismo cerrar Sanxenxo perimetralmente ou cerrar a hostelería a cal e canto suporía pois, algo que sería moi difícil de recuperar. Levamos moitos meses aguantando, lóxicamente agora no verán, aparte que tuvemos un mes de xunio moi bo dentro da situación na que vivimos, levamos agora prácticamente, estamos a día 21, levamos a 20 días de xulio traballando ben, e a verdade que sería algo nefasto para o turismo de Sanxenxo, e polo tanto, claro que nese sentido, pois vémolo con vos ollos, lóxicamente. Xa avanzabas tamén o tema da hostelería, tamén hai cambio respecto ao anterior nivel máximo. Neste novo nivel máximo non se pecha a hostelería no interior, o dato queda no 30% de capacidade, no exterior, nas terrazas, no 50%, supoño que, como xa estabas comentando, moi positivo dentro do malo para o sector, aínda que neste caso, nestes concellos, como é o caso de Sanxenxo, con nivel máximo, sí que se van pedir unha serie de cousas, non? Para poder consumir no interior dos locais. Sí, prácticamente o que cambia é que no interior dos locais vaise pedir o pasaporte da vacunación, vaise pedir, ou senón, un test que teña unha habilidade de 72 horas para poder acceder ao interior dos locales. Nas terrazas sigue podendo, non fai falta acreditar esta
o estar vacunado ou ter o test, no interior sí, polo tanto, bueno, é unha medida que de alguma maneira restringe máis, pero peor sería cerrar, non? De todas formas, nos levamos moito tempo no interior dos locales, tamén na restauración, cos medidores de CO2, demostrando que se cumplen as normas e que hai ventilación e que os locales son seguros. Entendemos que, o que se dicía antes, é unha volta máis, pero bueno, dentro do malo é o menos malo. Pero supoño que de todas formas, non como apetece agora no verán sentar nunha terraza ao 50%, que o sector sabe ya pouco, non? Si, sábenos a pouco porque nós tamén vimos dicindo e vimos demandando que se admita o 100% nas terrazas, é dicir, sempre guardando a distancia entre mesas de 1,5 metro, claro, cumplindo o máximo de xente que se pode sentar nunha mesma mesa. Vimos reclamando o 100% das terrazas porque entendemos que o aire libre no exterior pois non conleva gran peligro, no sentido de que, bueno, tamén está permitido ahora mismo pola rúa andar sin máscara si realmente cumples o 1,5 metro. Ben certo que a maioría da xente a leva, porque en sitios é que é moi complicado podemos ver, por exemplo, aquí no Paseo de Silgar, ¿no? Aquí en Sanxenxo. Claro, vémolo no paseo, pero tamén vemos que se as mesas están a esa distancia de 1,5 metro, polo tanto, entendemos que as terrazas podrían traballar o 100%. O interior é máis complicado, pero as terrazas podían traballar o 100%. Xa comentamos esas novidades para poder acceder a locais de hostalería. En concellos están, como é o caso de Sanxenxo, agora mesmo en nivel máximo, tamén en nivel alto, esa PCR negativa nas últimas 72 horas e tamén, mellor dito, ese certificado de que se completou a pauta, que esa persoa, que ese cliente está completamente vacinado. Uns requisitos que xa se viñan aplicando, por certo, no ocio nocturno, dende hai tamén uns días, pero tamén hai cambios, por desgraza, no sector do ocio nocturno neste concello de Sanxenxo, no resto de concellos que están no nivel máximo, porque van ter que pechar de novo as súas portas. Non sei se vos parece unha medida axeitada ou quizáis demasiado extrema, demasiado radical. Non, vamos a ver, é unha medida que, lóxicamente, nos entendemos que non debería ser así tamén, porque ao final o ocio nocturno cumple tamén as medidas e cumple os protocolos, hai uns aforos delimitados, e polo tanto, nos entendemos que ao final o que vai acarrear isto é a xuntanza da xente nos ambientes privados, e polo tanto, penso que a xente teria que ter a posibilidade de acceder a estes locales, precisamente porque é onde se cumplen as normas e onde é máis fácil que a xente estea segura, porque senón ao final o que se vai a convertir é que a xente, bueno, se xunte nos ambientes privados e que a xente se relaxe como se ven facendo hasta ahora, non? Hai tamén a prohibición de reunións de persoas non conviventes entre a 1 e as 6 da madrugada, un poquinho nesas horas nas que van pechando tanto restaurantes como locais de ocio nocturno. Un pouco tamén o que se pretende evitar é esas festas, tamén eses botellóns, que a fin de contas son eses encontros onde se producen eses contaxios que despois acaban repercutindo sobre o sector, non? Pois sí, a verdade que sí, a verdade que a insolidaridade dos poucos está afectando moi directamente a toda a poboación, a todos os veciños e a todo o sector turístico, non? Al final son moitas familias as que viven desto e, polo tanto, nos entendemos que esa medida é aceitada, o que hai que cumplila, facela cumplir, facer vigilancia e, sobre todo, apelamos de verdad á responsabilidade individual, como levamos moito tempo facendo desde o consorcio. Sempre hemos priorizado a saúde por riba de todo, pero agora mismo necesitamos ter saúde e necesitamos traballar. Xa o advertíades dende o consorcio de empresarios turísticos de Sanxenxo hai unhas semanas, se lembras, cando izamos as bandeiras azuis aquí en Sanxenxo, que o problema non era a hostalería, senón a responsabilidade, esas festas, eses botellóns, e que ao final acabaríades vos pagando as consecuencias, e así o estamos vendo agora mesmo, non? Sí, o falábamos precisamente, como ben comentas, fai unhas semanas, ao final o que predicíamos, desgraciadamente, estáse a cumplir. Por eso que de verdad eu quero repetir e quero facer un chamamento á responsabilidade. Todos fomos xente nova, e non tan nova, pero fagamos as cousas con cabeciña, porque é ben para todos, para a saúde e máis para a economía. Bueno, pois, como estamos vendo, o coronavirus está empañando este verán de 2021, que chegaba con boas expectativas aquí a Sanxenxo, con boas previsións tamén de ocupación hoteleira. Non sei se a actual situación está refriando un pouco esas boas expectativas que manexabades. No, vamos a ver, ahora mismo non. Ahora mismo, a día de hoxe, seguimos mantendo as mesmas expectativas, as reservas están aí, está habendo algunha cancelación, pero son as típicas cancelacións que hai sempre, porque, sempre hai movimento nas reservas, nada é completamente estanco. Nese sentido non estamos notando todavía que haya unha repercusión directa nese sentido. O que pasa é que, si tememos que poida pasar, tamén que chamamos un pouco a calma, e tamén chamamos un pouco a que a xente sepa que en Sanxenxo é seguro e que a hostelería é segura,
e que facendo as cousas con cabeza non vai haber ningún problema, non? A ver, teño por aquí algúns datos facilitados precisamente por CEDS, manexabades unha previsión de reservas en torno ao 70% para o mes de xullo e do 80% para o mes de agosto e, ademais, segundo os vosos cálculos, o 100% dos establecementos hoteleiros xa están reabertos, é dicir, que xa volveu todo o sector prácticamente a normalidade fronte ao verán do ano pasado, cando a situación non era así, non? Non, a situación non era así para nada, e non tanto nos establecementos abertos, que prácticamente tamén eran a totalidade, sino nas ocupacións. Nos o ano pasado sacamos unha ocupación media nos meses de xulio, agosto e setiembre, sale unha ocupación media en torno a un 54%, unha caída prácticamente do 50% con respecto a outros anos. Este ano sempre son previsións, pero bueno, levamos a 21 días de xulio e de momento pensamos que vamos a chegar a ese 70% se non se torcen as cousas nesta reta final do mes de xulio. Ao final de mes faremos a estadística como facemos sempre as encostas cos asociados e veremos se realmente se cumpliu este pronóstico. As reservas para agosto síguense mantendo nese nivel, a verdade que temos moi bon nivel de reservas e de momento nese sentido non hai moito cambio. Bueno, e como foi esa adaptación dos hotéis a esta nova situación? Porque claramente tamén teñen unha chea de medidas para a seguridade dos usuarios, que tamén é importante, non? Que a xente que queira vir a Sanxenxo saiba que van a toparse con establecementos seguros e totalmente equipados para esta situación que estamos vivindo, non? Pois sí, a verdade que eso o sector fixo un gran esforzo o ano pasado, fixo un gran esforzo por adaptarse aos protocolos que se nos transmitiron desde que nos chegaron desde a Xunta. Ben certo é que, bueno, en Sanxenxo temos unha larga trayectoria no tema da calidade, hai moitos establecementos con Q de calidade, somos líderes e tamén con distintivos IT, polo tanto estamos acostumbrados a adaptar a protocolos e a facer as cousas ben, e ben certo é que o ano pasado si hubo un gran esforzo, unha gran inversión por parte dos hosteleiros e tamén do sector do aloxamento por cumplir estes protocolos, estas medidas. Este ano o que facemos é seguir nesa mesma línea, cumplindo todos os protocolos e as medidas, témolo moito máis interiorizado e de alguna maneira foi máis fácil porque xa temos a experiencia do ano pasado e, polo tanto, o que temos que dicir, e non nos cansamos de dicir, que a hostelería e o aloxamento de Sanxenxo é seguro. Bueno, e estamos vendo, por exemplo, nesta praia de Silgar, que malia toda esta situación, Sanxenxo mantense, continúa como un auténtico referente, non? Un auténtico punto turístico de referencia en todo o territorio galego e que a xente segue escollendo vir pasar aquí os seus días de descanso, non? Temos unha clientela moi fidelizada, maioritariamente nacional e da propia comunidade galega. A verdade que tamén, bueno, pues algunha medida que se tomou desde a Xunta, como pode ser o bono turístico, está axudando moito nese sentido tamén, para os propios galegos fagan consumo no turismo de Galicia, e tamén temos que falar tamén do seguro do COVID que se fixo a Xunta, que eso tamén dá un plus de seguridade a todos os que nos visitan. E claro, non cabe a menor dúda de que, bueno, precisamente como ben decías, as imaxes falan por si solas, a xente ten ganas de vir a Sanxenxo, a xente moi fiel a Sanxenxo, e polo tanto, en ese sentido, pues, agradecidos e contentos, non? Non sei se tivestes ocasión de quizáis palpar ou charlar con xente que nos visita, de que sensación perciben do que se atopan aquí, da oferta, das medidas, de todo o que se está facendo aquí en Sanxenxo por tamén salvar o turismo e o sector da hostelería? Pois sí, a verdade que teño ocasión, porque, bueno, eu teño un hotel e, polo tanto, estou en continuo contacto cos clientes, e a verdade que a satisfacción de todos os clientes que pasaron ahora mismo por Sanxenxo, bueno, nos transmiten que se senten seguros, que ven que hai vigilancia, ven que hai control. Home, sempre hai algunha situación que se pode escapar, temos que ter en conta que hai moitísima poboación ahora mismo en Sanxenxo, pero a xente marchase con unha sensación de seguridade, con unha sensación de ser ben atendida, e, polo tanto, con ganas de volver, e moitos din que viñeron por primeira vez, nos din e nos transmiten que queren volver nun futuro, non? Pois é moita xente que escolle o Concello de Sanxenxo para pasar os seus días de vacacións, os seus días de lecer. Os nosos compañeiros Jacobo Conde e David Algarra estiveron estes días dando unha volta por aquí polo paseo de Sanxenxo, polo paseo de Silgar, para preguntarlle a xente a ver por que escollen o Concello de Sanxenxo para pasar as súas vacacións. Sanxenxo é a capital do turismo de Galicia por excelencia, pero por que nos visitan milleiros de persoas durante xullo e agosto? Ímolo comprobar, falamos con eles, cos turistas. Venimos de Alicante. De Palencia. Venezuela. Venimos realmente de Santiago de Chile. Venimos de la provincia de Castellón y de Tarragona. Venimos de Cantabria. Desde hace 11 años estamos viniendo aquí todos los años, el mes de julio.
Cuando nos jubilemos vendremos julio y agosto. Es un destino familiar de hace mucho tiempo. Yo vengo desde jovencita e incluso en otras generaciones la familia de mi marido ha venido desde pequeño siempre. Por desconectar, por la playita, las Rías Baixas, se come muy bien, se veranea muy bien, hay mucha calidad de vida. Somos amigas y hemos venido a pasar unos días aquí. Me encanta y la verdad que está muy bien. Por las playas y bueno, los hoteles que hay por aquí, los sitios para comer, que se come buen marisco, buena comida, hay buenas playas. En verano es lo que uno viene buscando, ¿no? Muy bien, la gente muy amable y encantadas. La gente lo primero, que es súper simpática y muy amable, se lo estaba diciendo a ella. La gastronomía, por supuesto, y el entorno es idílico, es increíble, la verdad. La playa es estupenda, está muy bien, nos ha gustado mucho. La temperatura del agua muy baja, muy fría. Las aguas son bastante limpias. Aparte, en Cantabria hace bastante frío y pues aquí hace calorcito en esta parte y pues eso nos gusta. Es una ciudad que viene bastante, muchos turistas y así conocemos gente nueva, caras nuevas y tiene bastantes actividades lúdicas como motos de agua, buceo y así. Me gusta vivir experiencias diferentes. En una casa, no, en un piso, más o menos, y bien. ¿Alquila un piso? Sí, y venimos aquí, ya llevamos 20 años viniendo. En un principio nosotros hemos alquilado casa unos años y ahora ya definitivamente hemos comprado. Pois xa vedes, compañeiros, a maioría dos que nos visitan son galegos e casteláns e o sol e a praia son os principais atractivos xunto ca gastronomía que fan desta vila do Salnés de Sanxenxo a principal capital do turismo en Galicia. Bueno, pois como acabamos de ver na reportaxe, Alfonso, as praias, as paisaxes e a gastronomía seguen sendo os grandes polos de atracción que fan que a xente se achegue ata Sanxenxo, tamén ata o resto da comarca do Salnés para pasar as súas vacacións, non? Seguen sendo os grandes atractivos que lles podemos ofrecer, non? Pois sí, Sanxenxo ten moitos atractivos, moitos deles son os que acabas de nombrar, por suposto as playas, no tema da temporada de verán, está claro que a praia é nuestro gran activo, pero tamén temos que dicir que, a gastronomía, a atención, a calidade que temos nos establecementos, que levamos moitos anos traballando desde o sector precisamente por mor desta calidade e desta boa atención, e tamén, temos que dicir que tamén levamos moito tempo traballando fora do que é o verán, hai moita xente que tamén valora pois o vir a descansar, a vir a desconectar, e somos algo máis que o sol, como era un eslogan que dicía fai anos, Sanxenxo algo máis que o sol, non? Sanxenxo, de feito, demostrámoslo porque tuvemos uns días que non acompañaron desde o punto de vista climatológico e a verdad que a xente veu igual e a xente estuvo igual e disfrutou igual de Sanxenxo. Xa o comentabas ti hai un anaco, tamén o víamos no vídeo, maioritariamente xente do resto de Galicia, tamén do resto das comunidades de España. Non sei como vai o tema do público portugués porque tamén era clientela fiel e habitual aquí no concello de Sanxenxo, non sei se este ano con tanto abrir e pechar fronteiras nestes últimos meses a situación se relexou un pouco nese sentido. Bueno, é ben certo que o ano pasado sí que notamos a falta total porque prácticamente foi un porcentaxe moi pequeno de nosos veciños os turistas de Portugal. Este ano está habendo máis afluencia de Portugal, pero lóxicamente iso que como ben ti dis, influye de alguna forma en que a xente poda vir. Está habindo moita máis xente que o ano pasado de Portugal, entendemos que, se isto vai a mellor, porque ten que ir a mellor, a vacina ten que seguir o seu ritmo, ten que seguir avanzando, esperamos que sigan vindo. Para nós é un público moi importante o portugués, sempre o hemos dito, dentro do noso 20% de turismo estranxeiro, o turismo portugués é principal e primordial, e, polo tanto, moi importante que veñen, non? Tamén ti o dicías, non? Que mellore un pouco o tempo porque levamos tamén un verán que parece que non dá arrancado, non? Porque agora fai sol aquí en Silgar, pero esta mañá tiñamos aquí en Sanxenxo unhas brétemas que, verán non parecía, non? Sí, a verdad que climatológicamente non se está portando moi ben, non acaba de entrar, ainda liaos na prensa que para os meteorólogos tamén está sendo moi difícil. Un verán complicado tamén no meteorolóxico, non? Ainda por riba. Pois sí, pero nese sentido tamén temos que dicir que, a xente, dentro do que hai, que, moita xente ven para disfrutar da praia, lóxicamente, pero, está valorando ben e non está influindo moito, pero sí é certo que esperamos que dunha vez por todas tamén veña o verán desde o punto de vista climatolóxico, non? Pois nada, agardamos
agardando o verán, e se chove, pois que chova, que hai moito que facer aquí no concello de Sanxenxo, tamén na comarca do Salnés. Nos imos de contado a publicidade, non sen antes, Alfonso, agradecerche a túa visita aquí ao verán. E se che parece, brindamos con Martín Kodax, pois pola recuperación do sector turístico e, por suposto, por o noso concello de Sanxenxo. Pois moitísimas gracias a vos, como sempre, e brindamos por iso. Un placer. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax e Concello de Sanxenxo. Pois nada, aquí continuamos no Verán en Canal Rías Baixas e tamén xa saben en Televigo, Telemiño, Canle Ribeira Sacra e a Televisión de Ferrol. Imos agora cun convidado que é un dos grandes da nosa gastronomía. Ele é o responsable de Culler de Pau no Grove e o chef Javier Olleros. Que tal, como estás? Moi boas. Pois encantado de estar con vos. Bueno, como vai indo ese Verán un pouquiño extraño aínda, non? Bueno, pero xa o aprendizaxe aquí foi que hai que ir adaptándose a situacións como veñan. Esta é, creo que o gran aprendizaxe e logo vai ben, estamos traballando moi ben, estamos a tope de traballo, si reclamo dende aquí que bueno, que ainda temos que ser todos un poquinho precavidos, sí, para que non se descontrole máis, pero está sendo un verán fantástico, de xente, de por fin volver a traballar e estar todo equipo xuntos e poder ofrecernos aos demais a través do noso traballo, sí, así que polo de agora non me queixo, estou encantado. Bueno, dis verán fantástico e ano fantástico, porque vou botar manda chuleta para repasar os recoñecementos que foches colleitando nestes últimos tempos. A ver, máxima distinción da Guía Repsol, primeiro restaurante de Galicia en obter 2 estrelas Michelin, e hai nada, unhas semaniñas en Madrid Fusión obtiñas o premio a cociñeiro do ano. Bueno, como te sentes con tanto premio, con tanto recoñecemento, hai tan pouquiño tempo, ademais? Mira, faltache unha. Falta a máis importante, sí, porque Michelin este ano tamén premiaba os restaurantes que traballaban sobre a sostenibilidade, etc. E nós levamos un traballo dende fai moito tempo con compromiso co entorno, cos produtores e con un produto limpo, e deronos unha estrela verde, as 2 estrelas, por suposto, e que nos fixo moita ilusión. E logo, todos estes recoñecementos son, pois supoño que a recompensa un traballo feito, e como a min tócame recollelos, o que son é para agasallar a todo o mundo que fai posible que Culler de Pau sexa o que é o equipo, a xente que está dando todo todos os días con ilusión, compromiso e con talento, os comensais, por suposto, que son os que verdadeiramente son os nosos obxectivos, son os que verdadeiramente nos permiten seguir soñando, e isto é un anaquiño para eles, e logo para esta terra, ¿no? Estamos, claro, creo que na terra perfecta para vivir, para ser cociñeiros e para moito máis. Entón, a sorte destas cousas é poder agasallalo a todo o que fai posible, ¿no? Non sei se Culler de Pau chegou xa ao seu momento máis top, ou se cadra ainda hai máis oco para máis premios, para máis recoñecementos? Mira, como recoñecementos non son un obxectivo en si mesmo e veñen consecuencia dun traballo, nunca pensamos en que si hai máis ou hai menos, o que si pensamos é en ter o motor dende dentro da ilusión, das ganas de facelo ben e de traballar cada vez intentando, pois eso, afinar mellor a peza de Culler de Pau, e ese é o noso gran obxectivo, así que o resto, si ven, por suposto, encantados, felices, un plus de motivación, pero nunca é un obxectivo, non? Xa comentabas ti esa estrela verde tamén nos premios de Madrid Fusión, que destacaban o teu compromiso co medio ambiente. Bueno, como se traduce despois ese compromiso a hora de elaborar o voso menú? Tradúcese sobre todo na intención, no sentir de Culler, comprar pretiño da casa, vamos ao mercado cada día, temos xa unha pequena rede de produtores de confianza e todos con moito compromiso e responsabilidade cos seus cultivos, etc. Compramos en pesca artesanal, nos barcos que veñen do Grove, eu creo que, e logo temos hai un gran traballo en Culler
pois alrededor da reciclaxe. Temos unha horta propia e temos un compostaxe onde para nós é clave que todo o que entra de alguna forma siga dentro dese sistema produtido e o aproveitamento para nós fundamental. E eu creo que, bueno, non somos hostibles 100%, non me atrevería a decir isto nunca. É moi complicado. É complicado, non, é unha quimera casi, pero sí é un camiño e é un viaxe para emprender e sobre todo que é importante é que asumimos ese compromiso con o noso lugar, con o noso entorno, para que todo teña un futuro mellor, non? Tamén eses produtos de proximidade, ese kilómetro cero que tantas veces se fala, que tan preciso é tamén na nosa alimentación, porque cada vez que, por exemplo, imos facer a compra, as cousas veñen de moi lonxe, xeran un impacto tremendo tamén sobre o medio ambiente e algo totalmente innecesario. Exacto, a nosa idea é intentar que o foco e a mirada cambie un pouquiño, e que se entenda que o que temos pretiño é o que mellor podemos controlar. Se acompañamos as estacións e as tempadas pois a través da nosa proposta, tamén é importante porque a natureza é sabia e sabe o que che pon na cesta da compra en cada momento, e logo ver que Galicia ten esa dinámica casi desto que se chama economía circular. Sí. Isto inventou nun galego, quero dicir, pensade nas nosas casas, nas casas dos avós, como se aproveitaban todos os desperdicios da comida que iban para os animais, como todo eso voltaba de alguna forma a ter outra produción. Claro, entón, a verdade é que simplemente empezar a mirar para atrás outra vez, aproveitar pois esas boas prácticas e de responsabilidade como se facía antes xa e aplicándoas cos tempos modernos que nos tocou vivir, entendendo que temos ferramentas que nos poden axudar a perfeccionar e a que todo isto sexa un pouquiño máis doado, pero eu creo que é un pequeno xesto o que hai que cambiar, nada máis, tomar conciencia e tomar conciencia do tempo que nos tocou vivir, e se en vez de poñer aquí, pois ali, mira tú o cambio, empezas a sumar, e ese sumar sempre é un beneficio para todos, e creo que agora xa o debate está enriba da mesa, ou sí, ou empezamos a pensar que isto é unha cuestión de xenerosidade, de respeto, pero sobre todo de pensar nos que veñen detrás, que a veces enchemos a boca dicindo o importante que son os fillos para nós e, sin embargo, non pensamos o que lle imos deixar, non? Entón, bueno, nada, simplemente tomar conciencia e empezar a cambiar certos detalles. Primeiro cambiar ese pensamento individual e despois eso que sume nun pensamento colectivo de compromiso e de respeto. E ademais que falabas agora dos produtos de temporada e que os produtos de temporada teñense que comer na súa temporada porque son cando están máis bons, cando teñen a mellor... Claro, cando están con mellor sabor, cando están nutritivamente con moito máis potencial e logo é o máis divertido. Quero dicir, que aburrido porque tes que ir xogando cada certo tempo, tes que ir variando moitísimo. Eso é. Que aburrido é ter durante todo un ano o tomate na nosa mesa, para comer, porque primeiro hai épocas que o tomate non sabe a nada, o poño como exemplo o tomate, pero é cuestión de empezar a priorizar sobre a alimentación, do importante que é o que comemos e de empezar a acudir aos mercados, de empezar a que ese presuposto familiar cada vez teña máis importancia ao redor desa cesta da compra máis respetuosa. Bueno, ti sempre dis que sen o Grove, que Culler de Pau que non sería nada, non sei se te imaginas así hipotéticamente un traslado de Culler de Pau sen o Grove, non hai maneira, non? De xamais, non naceu no Grove, usando o Grove, Culler de Pau ten sentido no seu entorno, non poderá cambiar, xamais poderíamos ser outros, pero en outro lugar, pero Culler de Pau unha dos meus soños, e o vou a verbalizar aquí, é que cando eu me retire que Culler de Pau siga formando parte da vida do pobo, porque para min é importante. E todo o que se aporta tamén, non? Ao Grove o que o Grove lle aporta ao restaurante é identidade, carácter, personalidade, sensibilidade e, sobre todo, a proposta ben dada
e marcada dende o lugar de onde estamos. Chegamos a Reboredo, nos preguntamos que debemos facer, que podemos cociñar, miramos o noso entorno e a partir de aí a proposta está moi vinculada e acompañando ese entorno que é un privilexio, así que de aí non baixamos. Unha proposta cos pés na terra e ademais botando man da terra, botando man dos produtos da zona, botando man tamén do mar, porque son produtos que son moi habituais nas túas creacións, produtos do mar do Grove, tamén da terra, digo da terra, porque creo que tes especial predilección polos vegetais, non sei se me equivoco. Si, hai un binomio aí maravilloso, que é o mundo do mar e o mundo do campo, da terra, das plantas. Si tú te pos no comedor, o comedor son de culler de pau, son 90 metros cuadrados e tes un ventanal de 14 metros que se abre a Ría da Arousa, a 600 metros e rodeado de campos e hortas e a nosa horta tamén que está pretiño do restaurante. Entón, a partir de aí nos deixamos levar. A nosa proposta ten moito sentido, con moito mar e con moito vegetal, porque ben dado un pouco dese entorno do que se falaba antes e porque creo que os vegetais son o ingrediente do futuro. Dannos aos cociñeiros un montón de posibilidades diferentes porque ainda non as cociñamos todo o que deberíamos. Ainda non están aí o suficientemente... Exacto, ainda non están todo traballados que deberíamos, entón son moitas pistas as que nos dan para poder ser o que somos. E logo non podíamos separar ese produto do campo do mar, eu son do Grove, avó mariñeiro, familia dedicada ao mar durante moito tempo tamén. Cada paseo polo meu pobo é estar en contacto co mar e inda que pense nun prato donde especificamente queira pensar en un vegetal, sempre aparece algo do mar aí como combinando, como protagonista ou como acompañante das verduras. Pois mira, precisamente, agora que falamos de produtos da terra e do mar, sabes que aquí nesta tempada do verán temos unha sección que se chama Saborea o Salnés, cos compañeiros, cos amigos tamén do Obradoiro de Hostalería da Mancomunidade, e esta semana, claro, aproveitando que viñaste por aquí de visita, pois dedican o capítulo de hoxe ao Concello do Grove, e precisamente fan aí unha reinvención entre o mar e a terra, mesturando os produtos do mar do Grove con hortalizas que atoparon precisamente na praza de abastos do Concello do Grove. Ademais, vanlle aportar, xa verán, un toque exótico. Imos ver a reportaxe e logo comentamos. Hola Paco, aquí estamos outra vez en Saboreo Salnés. Con que nos vas a sorprender hoxe? Con que plato espectacular? Bueno, Pili, hoxe vamos a facer un salteado, por suposto, hoxe nos vamos para o Grove. Estamos acostumbrados no Grove a tomar marisquiño bo, que o temos, por suposto, tal. Pero aquí hoxe vamos a facer aquí unha pequena mención ao que é a plaza de abastos do Grove, non? E vamos a facer, bueno, aquí temos mar e terra, temos unhas verduriñas que vamos a saltear sepia e mexillóns con pasta. E logo vamos a dar un toque exótico aquí con... Teño unha salsiña de ostras, teño salsa de soja, aceite de sésamo, é unha salsa que temos como calvi, que lle dá un toque, a verdade, que é buenísimo este plato. Un pouco exótico, moi ben. Sí, sí, por suposto. E ti con que nos vas a sorprender todo? Pois mira, hoxe vou vos a facer unha caipirosca, que tamén un cóctel moi fácil de facer e va na gama do vodka. Entonces temos por un lado shiitake, temos puerro, temos pemento verde, pemento roxo e zanahoria. E logo lle vamos a incorporar un mexillóns, temos por aquí sepia e logo por último uns espaguetis. E terminamos aromatizando con unhas salsiñas un poquinho exóticas, temos unha salsa de ostras, temos aceite de sésamo, temos salsa de soja e calvi. Bueno, empezamos añadíndolle entonces as setas, en este caso é shiitake, logo seguimos xa polo resto das verduriñas que xa lles vamos a incorporar todas, zanahoria, puerro e os dous pementos, e logo o puerro, seguido xa do puerro. Bueno, salteamos todo o conxunto. Comentei, vamos a empregar mexillón e sepia, a verdad que son os produtos, en este caso da Plaza de Abastos de Dali do Grove, é verdad que unha calidad excepcional, a verdad que moi ben, moi ben.
E incorporado, por suposto, porque na Plaza de Abasto non solamente hai marisco, senón que tamén hai verduras e tamén temos carne, vale? En este caso, acompañado cunhas verduriñas tamén. Agora vamos ya a incorporar o marisco, xa lle podemos incorporar, Vicente, incorporamos os mexillóns, todos os mexillóns para dentro, e a sepia témola cocida xa previamente, vale? Unha vez rehogado todo, lle incorporamos as salsiñas que temos aquí. E agora, para rematar, botamos ya a pasta. E logo vamos a sazonar, tendo cuidado con precaución, non pasarnos coa sal. Acordamos que leva soja, a soja neste caso bastante saladiña. Un plato bastante exótico, con produtos típicos daqui da nosa comarca, vale? Neste caso do Grove. Bueno, mira que presentación ten, que pintiña. Que nos vas a dedicar? Con que cote? Paco, o plato é increíble, como sempre, sorprendentemente espectacular. Pois mira, vamos a facer hoxe unha caipirosca. É unha versión menos agresiva da caipiriña. Entonces, leva os ingredientes que leva é lima, azúcar, por supuesto hielo e vodka. E vamos a rematalo con un toque de color, que é unha sorpresa por final. Pomos a lima dentro do vaso, incorporamos o azúcar, machacamos, incorporamos un pouquiño de hielo, agora pomos o vodka, incorporamos entonces hielo hasta arriba. Vamos a dar un toque de color que se nos ocurriu, botarlle un toque de vodka negro, un chorriño nada máis, que lle dá un toque de color espectacular. Mira, Paco, que che parece a nosa proposta entonces? Genial, que che vou a dicir? Este será para mí, non? Bueno, esta vamos a deixar a Dani, a ti facemos outra. Moi ben, non hai problema. Nada, pois agora nada, despedímonos hasta o próximo programa e nada, un placer, amigos da cociña. Hasta logo. Bueno, pois aí estaba esa combinación de produtos da terra e do mar do Grove, tamén esa caipirosca aí polo medio que nos propoñían tamén os compañeiros do Obradoiro de Hostalería. Bueno, non sei que che pareceu, se lle poñemos a Paco e a Pili boa nota ou... Mira, a Paco e a Pili sempre hai que poñerlle boa nota, porque son uns artistas e sempre teñen ganas de guisar rico. Eu coñezo a Paco sobre todo, é un luxazo. E vamos a dar unha boa nota. Vamos a dar unha boa nota. Aparte, eu tive unha oportunidade de probar o prato, porque sempre que imos gravar por ali, non sei como fan, pero sempre teñen un pouquiño para nós, para probar, e a verdade é que estaba moi rico, así que, efectivamente, aí estaba esa proposta, unha proposta, como comentábamos aquí na entrevista, na que se mesturan, efectivamente, eses produtos da terra e eses produtos do mar, non? Aí vemos esa combinación. Claro, porque ao final, se un vai pensando en cociñar, pero cociñar co que ten pretiño vai lle dar sempre un carácter personal, por suposto, pero sempre unha identidade, ¿no?, que parte dun lugar. E, bueno, o que comentabas antes, que veíamos aí tamén na reportaxe, ese traballo en equipo, aí facían as súas elaboracións sempre acompañados tamén dos seus alumnos que, pois, executan ese prato seguindo as súas instruccións. O que ti comentabas, a importancia do equipo, que sempre o dis, sempre o comentas, é importante que o teu equipo non só quen está en riba de todo, senón toda a cadea, non?, que lle dá sentido a todo o proxecto, non? Claro, isto é como as pezas dunha maquinaria que ten que funcionar coordinada e cooperando entre eles, e donde cada peza é importante para que esa maquinaria funcione e funcione de forma positiva. E sempre é importante tamén recoñecer o traballo das escolas, é fundamental, son o futuro. É unha canteira de profesionais. Neles está a man da gastronomía no futuro. Temos de alguna forma que apoyalos, temos que intentar dotalos de ferramentas tamén, pero sobre todo
que as aulas non estén masificadas, para que os mestres teñan a oportunidade de prestarlles esa atención a cada alumno. Están facendo moi bo traballo na Escola de Hostelería. Pois a verdade é que sí que cada ano hai unha fornada, nunca mellor dito, de profesionais do sector, que despois podemos ver por aí tamén por moitos dos locais do sector en toda a comarca do Salnés. Bueno, temos que poñernos un momentiño serio porque claro, con toda esta situación da COVID, a hostelería non é allea, para nada, non é allea á situación. Non sei como vedes agora mesmo dende Culler de Pau todo o que estamos vivindo, tamén con estas novas restriccións, por sorte, non pechan de todo a hostelería desta volta, non sei como vedes como está agora mesmo a situación. Bueno, o aprendizaxe aquí foi adaptarse á situación como viña e intentar entender o difícil de entender, pero bueno, non nos queda outra que certa resignación, porque sí é certo que nós dende o principio sabíamos que tiñamos que perder, éramos un sector que tiñamos certo risco nos locais, algúns que tamén o sector heteroxéneo e nos meten a todos no mesmo saco, e nos cumplimos rigurosamente dende o principio todas as normativas. Estivemos 9 meses pechado, cando abrimos con todas as distancias, con todos os controles, con todo ben medido, nunca metemos máis de 24 persoas, que é xa o 30% do aforo. E o que si me pregunto, como te explicaba, sabía que tiñamos que perder, non? Isto é cuestión de civismo, a veces uns teñen que perder e para que ganemos todos, xa nos tocará a nós, pero que si é indecente e que logo de ano e medio, casi 2 anos, sexa a única solución, cando os focos está claramente identificados, onde están os contaxios, cando a mensaxe da certa normalidade tamén é un pouco temeraria, porque hai que, de alguna forma, ser precavido, e máis os que teñen, pois, responsabilidade, e cando falan nos medios, entón, creo que, como desde o principio, estáse xestionando mal, non, peor. Por qué? Porque falta traballo, non é normal que logo de 2 anos sigamos na mesma, a única solución sexa pechar a hostelería, sin en ano e medio a nós, nadie, e eu dunha forma un pouco o que quero explicar, non hubo unha chamada, nadie nos preguntou como estamos, que necesitades, imos facer isto, ninguén, ninguén, e a sorte nosa de levar un tempo traballando e que nos colleu un poquinho fortes, pero compañeiros meus que xa se están dedicando a outra cousa, que tuveron que pechar o local. Isto é un drama, non queremos axudas, queremos indemnizacións, ou polo menos queremos que se escoite o sector e que de alguna forma se preocupen por el, porque que falta? Bueno, que estou pedindo? Estou pedindo xestión, cando non hai xestión desde fai moitos anos, estánse mirando o ombligo continuamente os nosos xestores, non, isto é indecente, non, xa estou cansado, e estou cansado porque levamos xa moito tempo, e isto era unha cuestión que está nesta quinta ola, sigamos na mesma e coa mesma solución, e que o que falta é traballo, hai que remangarse e traballar como fago eu no meu restaurante. Entón aquí hai moita xente traballando na administración, pois que se poñan a traballar un poquinho polos sectores que están afectados sin ter culpa. E isto é o que me enerva un pouquiño. Así que espero que empecen a solucionalo. Creo que non se pode decir máis claro e máis contundente, Javier, aí queda esa mensaxe, o galla que pouco a pouco, ou máis ben canto antes, a situación tamén do sector, que tamén o está pasando moi mal, pois se vaya normalizando, porque dice por activa e por pasiva, non é parte do problema, pode ser tamén a solución. Non quixera rematar a entrevista con este ton, entón vouche preguntar, xa para ir rematando, un poquinho pois polo futuro. En dúas partes, o futuro da gastronomía galega, porque está vivindo un momento moi bo, e tamén polo futuro de Culler de Pau. Cara, onde camiña Culler de Pau? Mira, non se pode separar o futuro de Culler de Pau da gastronomía galega, e eu creo que estamos, bueno, sempre o vin como unha oportunidade Galicia e a súa gastronomía, polo potencial que ten en recursos naturais, pero despois en talento, en compañeros e compañeiras que cociñan
con moitas ganas e sobre todo con moito talento. E polas dinámicas que están polo mundo, que Galicia ten o tesouro, é unha oportunidade agora mesmo, se está falando tanto de sostenibilidade, de economía circular, Galicia ten o tesouro. Solo hai que mirar ao redor para ver que podemos, e xa que algo nos parou e que nos permite ter un punto de partida de novo, eu creo que Galicia agora mesmo é un lugar fantástico como oportunidade a través da gastronomía e da súa paisaxe, da súa historia e do que é realmente. O que si teño claro é que o que temos é que ser conscientes tamén de que Galicia é o que é polo seu e non copiar modelos que non teñen nada que ver con nós, non? Entón, se todos vamos entendendo os que participamos en isto da gastronomía, de que temos un gran potencial, de que temos o tesouro, creo que o futuro eu o vexo con optimismo e con realismo, non só por intentar motivarme, ¿no? Bueno, pues así, con esa mensaxe positiva, así que da gusto rematar a entrevista. Quédanos brindar con Martín Codas, con Alvariño de Rías Baixas, que por certo non sei que tal maridan coas túas creacións, os albariños de Rías Baixas. Fantástico, van da man. De feito que temos un maridaxe no menú longo que son casi 17 pratos con 9 viños e temos só de viños galegos, así que outro tesouro que temos en esta terra. Pois imos agora coa nosa seguinte actuación musical. Xa saben que nesta semana visítanos precisamente chegados dende Terras do Grove os Firrás. Nos quedamos aquí, Javier, brindando. Moitísimas grazas por vir ao verán, todo un placer, e brindamos pois polo que ti queiras. Saúde.
Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Pois continuamos no Verán Verán, imos agora coa nosa axenda de eventos festeiros do país. Se lles parece, marchamos ata o Concello do Rosal, onde estes días se estivo celebrando a Feira do Viño. A feira recuperou nesta 29ª edición un chisco da bella normalidade, recuperando o seu formato presencial. Iso sí, con todas as garantías e con todas as actividades organizadas baixo estritas medidas sanitarias. Durante os 3 días que durou a festa, puidéronse degustar os viños das 9 adegas da de Os Rías Baixas o Rosal, da Confraría dos Cavaqueiros do Viño do Rosal. Por suposto, acompañados dunha morea de actividades para todos os públicos. Ademais da visita do humorista Sergio Pazos, houbo tamén varios show cookings, actuacións musicais e tamén propostas de lecer para a rapazada. E dunha terra de viño a outra marchamos ata Cambados porque está a piques de comezar a Festa do Albariño. A festa comeza o vindeiro día 28 deste mes de xullo co concerto de Xavier Díaz e Adufeiras do Salitre. Tamén pasarán pola Vila do Albariño, entre outros, Novedades Carmiña e Petaceta. Iso sí, ante a situación sanitaria, houbo que reaxustar o programa, pospoñendo de novo algúns concertos, entre eles o famoso concerto de Nicky Jam. Ademais das propostas musicais, o Albariño de Cambados mantén a cata concurso, onde se recoñecerán como manda a tradición os mellores viños albariños. E atención agora, sobre todo os espectadores que nos seguen por Televigo, porque traemos a nosa axenda unha cita musical na cidade olívica. E o concerto de Triángulo de Amor Bizarro está programado para o derradeiro sábado deste mes de xullo no Auditorio do Pazo de Congresos Mar de Vigo. Nesta actuación na cidade aproveitarán para presentar o seu 5º disco. O concerto forma parte, por certo, do Festival Terraceo. E falando de grandes concertos, non podíamos deixar escapar o de Vanessa Martín aquí en Sanxenxo. A malagueña deu no todo no escenario no seu concerto que se celebrou no marco do ciclo Os Sons do Mar. Os nosos compañeiros Jacobo Conde e Ramón Fariña coáronse nese concerto e ata tiveron a oportunidade de charlar un anaquiño con Vanessa. ¿Cuántas veces me he pedido jugar un rato más con la paciencia? O Concello de Sanxenxo recupera os grandes espectáculos musicais ao aire libre e faino con este ciclo musical Os Sons do Mar. Por aquí pasaron artistas da talla internacional como Omar Montes, Ana Mena, Sebastián Yatra e hoxe chega a malagueña Vanessa Martín. Estivemos con ela. Aquí a temos para nós, para este momentiño de tele, Vanessa Martín. Boas noites, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Lo primero, ¿qué tal en Sanxenxo? Pues mira, por fin recuperando la cita pendiente que se nos quedó en el 2019, con muchas ganas, un escenario, la verdad que con esas vistas tan maravillosas vamos a disfrutar y venimos con toda la energía y toda la fuerza. 7 veces sí. 7 veces sí, el nombre de este disco que me está dando tantas alegrías, que me está permitiendo de una manera extraña, adaptándonos a la ley, pero al mismo tiempo saboreándolo mucho y agradecida por poder llevarlo a cabo. Una gira maravillosa. Lo intento, llevo mis muñecas todo el tiempo. Porque me gusta ella, me gusta el tipo de música, la sigo en redes y bueno, sí, me gusta muchísimo, sí. Somos hermanas, las tres. ¿Sois hermanas las tres? Las tres, sí. Y era plan de hermanas, era entonces. Plan de hermanas, sí. Era como nos gustaría ir al concierto y mejor que venir las tres juntas. Bueno, las tres y ella que viene embarazada y era como te queda poquito y era un evento juntas. Seguro que en principio que estábamos viendo que bueno pintaba como muy seguro y muy controlado, pues al final también nos animamos, que eso es importante ahora en los tiempos que corren. Venimos de La Coruña para ver a Vanessa Martín porque nos encanta, la verdad. La seguimos por todas las redes y ya hemos ido a otros conciertos de ella. Ah, ya han estado ustedes en otros conciertos de Vanessa. Sí. Moitas ganas. Xa nos cancelaron fai 2 anos un concerto dela aquí e
e por fin podemos vela. Estas dúas rapazas son das que cantan as súas cancións nas festas, así, con guitarra, con micro, con todo, o sea que son unhas fans locas. E ti, a primeira vez? Eu sí. Eu veño de acompañante como bon marido. Si yo pudiera mirarte a los ojos y encontrarte sin más. Quiero agradeceros en mayúscula triplemente que apostéis por la cultura segura, que hayáis decidido acompañarnos. Birbi Fraga, el é o productor de todo este concerto. Que tal, Birbi? Boas noites. Hola, boas noites, que tal? Cultura segura, non? Está demostrándose que a cultura, coas medidas que están impostas e levándose a rajatabla, que a cultura é segura. Como dicimos, Vanessa Martín, un número 1 en España e que está facendo vibrar a todo o mundo que hoxe está aquí na Praza do Mar. Eu creo que sí, penso que incluso me atrevería a decir, inda que outros son internacionales e moito máis mediáticos, penso que o concerto de Vanessa Martín é o mellor concerto que se pode ver este verán en toda Galicia. Todos lo ven y yo sigo ahí sin saber por qué. Vanessa Martín en Sanxenxo, xa estamos vendo, é un espectáculo total e absoluto. E así péchase este ciclo de concertos musicais, o Son do Mar, aquí na Praza do Mar, en Sanxenxo. Esperamos que para o ano volvanse a repetir con moitos máis artistas convidados. Quedamos con Vanessa Martín. Pois nada, continuamos aquí no Verán en Canal Rías Baixas, tamén xa saben en Televigo, Telemiño, Canle Ribeira Sacra e a Televisión de Ferrol. Recibimos aquí en Sanxenxo, e digo Sanxenxo, ao noso seguinte convidado. Ele é humorista, cantante por suposto, e se me apuran tamén líder de opinión. Miguel El Sevilla, ¿qué tal, cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Muy ben, encantado. Yo me alegro, hombre, maravilloso aquí. Encantado de recibirte e que ademais te prestes a facer tamén a entrevista en galego, que tamén supoño que para ti será un pequeno esforzo, non? Ainda que estás encantado da vida. Es lo correcto, es lo normal, yo lo prefiero que me la hagas en galego. Bueno, ¿cómo che vai a vida? Bien, a pesar de todo. A pesar de todo y con toda que está cayendo, ¿no? Hombre, claro, como a todo el mundo, ¿no? A cada uno le perjudica en lo suyo, a todo el mundo, tenga el trabajo que tenga la vida que tenga. Esto es una cosa que ha afectado a todo el mundo de cualquier clase social, de cualquier país o de cualquier sitio. Y hay que llevarlo lo mejor posible, claro. Bueno, supoño que si as cousas non iban moi ben, chegando aquí a Rías Baixas, con este día que temos, con este sol, con esta praia, con todo... Sol lo he traído yo. Sí, porque tampouco había moito sol por aquí, non te creas. Tengo que hablar con la chunta. con la chunta. Cada vez que vengo sale el sol, oye, ¿te das cuenta? Sí. No? Igual sería un buen reclamo. Pois sí, porque levamos aquí uns días que non había maneira, pero bueno, supoño que encantado tamén de estar aquí pola nosa terra, ¿no? Sí, no, oye, cuando llueve, yo siempre lo he dicho que en mi otra vida o fui gallego o fui maceta. A mí me encanta que me llueva, de verdad, pero hoy tenemos la suerte de tener un día espléndido y que la gente pueda ir a la playa, claro. Bueno, ti andas por aquí non precisamente para vir ao verán, senón porque esta noite no Concello do Grove tes actuación. Esta noite na que estamos a gravar este programa tes unha actuación cun dos teus monólogos, non? He venido a hacer la entrevista y de camino aprovecho y hago, claro. Hoy estoy aquí en el patio no Grove y mañana estoy en Carballiño. Ahí está. Estás co teu espectáculo que se chama La vida es rock and roll, ¿no? Sí, yo normalmente hasta en invierno, digamos, hago teatro, son monólogos de humor, no son, con todo el respeto al mundo, no es tipo Club de la Comedia, sí. Es una compañía con un actor único, un único actor cómico, y sí que es verdad que nunca había hecho yo esto en verano por la gira de Mojino, ¿no? Paro siempre a finales de junio, claro. Arranco después del Pilar, de la fiesta del Pilar, pero este verano, por desgracia, Mojino no tiene contratación, es un grupo, digamos, para una fiesta, no es un grupo para tocar con gente sentada, con mascarilla, claro, y tal. No es eso, claro. Y tendremos 3, 4, 5 conciertos, entonces he aprovechado para abrir la veda del monólogo en verano y la verdad que prácticamente no tenemos fecha y la suerte también de pasar por Galicia, que siempre es una suerte. Bueno, estes monólogos de verán, como diste, teñen xa tamén ese espírito tamén del Club de la Comedia ou manteñen a túa liña tamén de dos monólogos que fas dentro dos teatros? Lo que me refiero al Club de la Comedia, que también los hago. Sí. Esto, digamos, es una historia que cuento de 1 hora y media. La vida de rock and roll, no hablo del rock and roll, eso para mí no es la vida, eso es mi trabajo. Entonces hablo elimino al Sevilla de modo cantante, sí. Y saco al Sevilla en modo padre. El Sevilla
en modo hijo, en modo marido o incluso en modo suegro, siempre llevándolo a los extremos. Claro, tú me ves a mí en la tele o tú me ves a mí en un escenario, tú no piensas en que yo soy suegro, y sin embargo soy suegro. Tú puedes decir, oye, pues tienes que ser un suegro estupendo, pregúntaselo a mi yerno, que no opina lo mismo. No dice lo mismo, ¿no? Entonces, claro, es lo mismo, es contar un poquito, es sacarle, o sea, tirar de la comedia en Sevilla como padre, que la gente no me hace como padre. Tú estás acostumbrado a verte encima de un escenario con el leopardo, el tanga de leopardo, cantando las cosas que siempre hemos cantado mojinos, que siempre tirando de lo más escatológico o de ese humor, y no me ves tú a mí a lo mejor en el momento que tengo 3 hijos, o en el momento que mi hijo mayor eructa y tú como padre tienes que decirle eso no se está hace. mal, ¿no? Pero claro, después de estos vídeos en internet y claro, ¿qué decís? Claro, después el niño te ve en un escenario eructar y dice como mi padre me va a decir esas cosas. Entonces un poquito de llevar al extremo la vida normal y corriente, y el éxito del monólogo es que la gente se siente identificado cuando tú hablas como hijo, ¿no? Cuando yo hablo de mi madre, que la gente se siente identificado como hijo, cuando yo hablo de como padre, que se siente identificado como padre, o incluso cuando hablo como suegro, que se siente identificado como suegro. Yo no veo al novio de mi hija, como dice mi mujer, que parece un chaval estupendo. Yo veo que es el que le está tocando el culo a mi hija. Claro. Entonces también ya teníamos que preguntar a él, ¿no? ¿Cómo era a el Sevilla de sogro en este caso? No sé, ¿qué opinará él? No sé, Claro, tráetelo un día y le pregunta, lo tengo recto, lo tengo señor, claro, ahí señor. Ahí está. Pero hombre, que sí que es verdad que desde el punto de vista es un poquito de quitar la parte del conocida, la parte famosa del Sevilla, que es el Sevilla, separarla de la parte de la persona, que me llamo Miguel Ángel. Yo esta noche estuve en el patio, si pone el Sevilla, pues mira, tendremos la suerte seguramente de llenarlo, pero si pone Miguel Ángel Rodríguez no va ni el dueño del patio a abrirlo. Entonces es un poquito separar la persona del personaje y llevarlo hasta los extremos. Es hora y media de humor, que nadie piense que se va a poner ahí una reflexionar. Sí, no vas a reflexionar sobre los lazos familiares ni nada por el estilo, ¿no? Los lazos familiares están, pero claro. Pero no una parte tan filosófica, ¿no? Claro, por supuesto, conversaciones. La cercanía del monólogo es que cuando yo hablo como hijo, soy cualquier hijo. O sea, mi madre no es famosa, mi madre es una madre. Y mi madre es como todas las madres. Otra cosa que la particularidad que es la madre del Sevilla. Que tú a lo mejor le dices a tu madre, mamá, tengo un trabajo. Me ha salido trabajo, ¿dónde? En televisión. Yo a mi madre, el día que le dije, mamá, tengo un trabajo, ay, que me desmayo, qué ilusión. ¿De qué? De cantante. Y se desmayó. Ay, claro, ahí está, claro. Entonces la historia es que lleva un poquito a los extremos la vida de ese personaje conocido, pero en su día a día, que la diferencia de la gente que me sigue a la gente afín a mí es que mis amigos, mis hijos, mi mujer y mi madre no me dicen el Sevilla. Hombre, claro. Entonces habla un poquito de toda esa historia y tiene... Claro, es tirarlo, es llevarlo a los extremos para sacarle la comedia, ¿no? Porque todo gran artista, toda gran estrella ten tamén a súa parte persoal e todo o mundo ten, unha vez que baixa dos escenarios, unha forma de ser, unha vida completamente diferente ao que vemos, non? O no día... Claro, esto es una confesión. Señoras y señores, me desnudo figuradamente hablando. Sin tanga de leopardo, ¿no? Con mojinos me desnudo literalmente hablando, pero me desnudo figuradamente hablando y es lo que está gustando. Estuvimos 6 meses con este monólogo, estuve en la Gran Vía 6 meses con este monólogo en Madrid y después sacarlo un poquito de Madrid con el parón de ese año que tuvimos de confinamiento y con las dificultades que tenemos hoy día, que no puedes meter ni en una sala ni en un teatro la gente que quisiera. Es un monólogo con dirección artística, ¿sabes? Que es un poco lo que lo diferencia, ¿no? al chiste, es una historia y eso, y encanta, hombre, y la gente si se entera de que estamos cerquita de esta zona, que lo invito a que venga a verlo, que pasaremos un ratillo bueno. Claro que sí, oportunidades haberá tamén por aí adiante por toda España. Supoño tamén que moitos das persoas que asisten como público van pensando que, bueno, vamos a coñecer mogollón de intríngulis dos mojinos, pero claro, totalmente diferente ao que seguramente moita xente se espere, ¿no? Claro, lo primero que cuento miseria de los mojinos. Cuento la miseria, porque cuento lo que nadie se imagina. Esto se me ocurrió a mí viendo, estábamos confinados y en Estados Unidos había conciertos y salió Madonna antes de un concierto depilándose. Entonces yo me planteé, ostras, yo nunca me he imaginado a Madonna, que es lo que haría antes de un concierto, y estaba depilándose con una simple maquinilla. Entonces a raíz de ahí, oye, le gustará a la gente saber lo que hay detrás del cantante de los mojinos y está teniendo mucho éxito, te lo digo, ¿no? Esas curiosidades de cómo eres tú, eso como padre, cómo eres como hijo, como marido, y de ahí es de donde tiramos para intentar en esa orilla y media que la gente pues sonría o carcajee, ¿no? Que es el objetivo. Un espectáculo, por lo tanto, muy, muy personal, muy, muy íntimo. Hombre, también. Claro. También hablo en mi nombre. Esto no lo podía contar Alejandro Sanz, pero tú tampoco ves a Alejandro Sanz como a mí. Tú lo ves y tú dices,
Yo, qué tío más guapo, anda que no ha tenido que ligar nada. Tú ves a Dani Martín del Cantos Locos, dices, hostia, qué guapo, anda que no ha tenido que ligar nada. Tú me ves a mí y tú dices, vamos a ver Sevilla hoy, a ver si nos reímos, hombre. Claro, es una cosa muy personal, ¿no? Que no lo podía contar otro. Bueno, tú dices que a vida es rock and roll, pero claro, necesito un argumento que me convenzas aquí ahora de que a vida es rock and roll, porque claro, habrá quien diga, la vida es un tango, por ejemplo, ¿no? Hombre, claro, supongo que para claro, para un ¿por qué para ti van al sentido, por ejemplo? Para ti es una muñeira la vida. Hombre, la vida es rock and roll. Yo lo que quiero explicar es que rock and roll no es acostarse a las 7 de la mañana, no es terminar un concierto de ir con el grupo detrás en una furgoneta y llegar a casa a las 7 de la mañana. Rock and roll es levantarse a las 7 de la mañana. Eso es rock and roll, el día a día es rock and roll. Rock and roll es todo aquello que es una caña y no tiene explicación. Rock and roll no es ir con los músicos en el coche, es llevar a los niños al colegio, a los dos peleándose detrás. Eso es rock and roll. Eso es rock and roll, van a ir un pay ahí en un coche. Claro, los dos peleándose, vamos a tener un accidente, a que abro la ventana para que entre el virus, callarse ya. Eso es rock and roll. Entonces, es una forma de explicar lo que realmente, o sea, para mí, ya digo, que el rock and roll para mí es un trabajo. O sea, yo me dedico, realmente la música es de lo que siempre he vivido, tengo una banda de rock and roll y para mí es un trabajo, pero esa generalización, ¿no? El concepto de rock and roll aplicado a la vida es todo eso, es una madre luchando porque una nevera esté llena, son un niño, ¿no? Creciendo y ahora con la edad que tiene uno es cuando más se aprecia la educación que te han dado tus padres y tú dices, eso era rock and roll, ¿no? Lo que ha hecho mi padre conmigo, lo que ha hecho mi madre conmigo, un matrimonio, ¿no? Es rock and roll. Del matrimonio, pues todo el mundo piensa la parte bonita. A mí me ve con mi mujer, llevo 23 años con mi mujer, voy a hacer este año, y todo el mundo dice que parejita más bonita, pero en casa hay rock and roll. Hay rock and roll. Hay rock and roll en casa, hay rock and roll. Una bronca es rock and roll. Claro, entonces, claro. Esa es algo muy genérico, ¿no? La palabra rock and roll para todo aquello como que no. ¿Para qué vas a explicarlo? Esto es rock and roll. Claro, pero también lo que decías, sí, que está muy mitificado, ¿no? Eso de ahí caña a tope y de irse en a furgo y non deitarse ata as 7 y levantarse de reenganche si fai falta as 9 da mañá, ¿no? Pero un poco el éxito siempre de los Mojinos Escocidos ha sido que hemos sido el antigrupo, las canciones que no ha hecho nunca nadie. Y esas letras también, claro. Hay baladas preciosas, ¿no? Noelia, Penélope, canciones inolvidables. ¿Cuántas niñas se llaman Noelia por esa canción? O cuántas niñas se llaman Penélope por esa otra canción. Y tú pues, sacas una canción que se la dedica a la Jerónima. Oye, Jerónima, nadie le ha dedicado nunca nada a una que se llame Jerónima. Entonces es un poquito el hacer lo contrario de lo que has hecho siempre, pero en la misma línea, haciendo canciones y dedicándote a la música. Y si tú tú le cantas a lo bonito que es tu pelo, ¿no? Lo que me gustan tus labios, lo que me gustan tus ojos, oye, que también me gusta si tienes una muela picada. Claro. Entonces es lo que siempre ha hecho un poquito Mojino. Y al mismo tiempo que nunca hemos hecho las canciones, las letras que ha hecho otro grupo, tampoco hemos sido una banda de rock and roll. La cercanía nuestra, la gente ha sido eso, ¿no? La gente nos ve como si cualquiera de la calle hace una banda, se sube al escenario, que muchas veces hemos estado 2 horas cantando y 3 horas filmando autógrafos, haciéndonos fotografías. Entonces un poquito no hemos engañado nunca a nadie. Y sí que es verdad que hay muchas bandas que te engañan, hay mucho que guay es ese cantante que y ahora ese cantante termina el concierto y le dice a los guardias de seguridad, vamos, voy a salir por ahí, que se vaya la gente todo el mundo, para ¿no? firmar autógrafos y ahora sale por allí. Entonces nunca hemos sido un grupo que hayamos engañado a nadie en ese sentido. Y sí que es verdad que para nosotros el rock and roll es una forma de vida y nos encanta, hacemos lo que nos gusta, siempre hemos hecho lo que nos gusta, pero sí que es verdad que lo que es rock and roll no es el escenario, es el día a día. Lo difícil realmente es el día a día, lo difícil no es tener, lo que te decía, no es llenar un palacio de deporte o llenar una plaza de toros, lo difícil es llenar una nevera. Y eso nadie mejor que una madre a la hora de llenar una nevera. Entonces es un poquito eso, buscarle las vueltas y darle a entender a la gente que tú eres un rockero y cualquiera, una madre es una rockera y un niño chico es un rockero y todo es rock and roll en ese sentido, ¿no? Que la palabra del rock and roll, que es grandiosa, lo que es grandioso y difícil es eso, es el día a día de cada persona. Entonces yo lo que lo cuento es eso en primera persona. Efectivamente, son moi rockeros cando teño que facer, por exemplo, a produción do Verán Verán, que o meu traballo me consta. Mira, la gente no lo sabe, pero el que tiene un mínimo conocimiento, el que no lo tiene, que coja a alguien un teléfono y haga una foto de aquí para allá. El mérito que tiene, las 3 cámaras que están aquí y los 3 profesionales que están detrás sabiendo con lo complicado que es el que esté la luz detrás, eso es rock and roll, tío.
Eso es rock and roll. Sí, que sí, no, sí. Nunca nada es fácil. Estar aquí en Silgar a 30 grados también es rock and roll. Lo tuyo no, lo de ellos sí, pero lo tuyo no, lo tuyo es rock and roll, que la gente, yo qué guay se está aquí, qué maravilla. Qué buena vida, no señores, buena vida la de él no, buena vida que están en la playa ahora mesmo. Él está ahí. Pues eso es rock and roll, tío. Mira, falando de dos mojinos, vaya trayectoria que ten o grupo e vaya cantidade de éxitos que fuchedes facendo ao longo dos anos, ainda repasando aí co equipo outro día algunhas das cancións míticas do grupo, vaya cantidade de éxitos fuchedes colleitando, non? En todos estes anos. Non sei se cando comenzachedes pensábedes que ibades chegar tan lonxe como estades agora, xa consagrados como toda unha referencia da música en España. La verdad es que nunca, mucha gente dice, este era mi sueño, nosotros ni lo habíamos soñado esto, ni nos lo habíamos planteado, era nuestro hobby, cada uno en su rato libre hace lo que más le gusta, es raro que alguien... Bueno, a no ser que tenga que pintar tu casa, que eso lo hace en tu rato libre por necesidad económica, ¿no? Que nosotros era la música lo que nos gustaba y en nuestro rato libre hacíamos esto sin ninguna pretensión y el contrato de los 2 primeros discos ya no nos lo creíamos, la primera vez que llenas una sala no nos lo creíamos, la primera vez que metes 5, 10.000, 50.000 personas que hemos tenido delante no te lo creías y esto no era ni un sueño, esto era más que un sueño. Pero sí que es verdad que había mucho trabajo detrás, había mucho trabajo y ha pasado de todo, ¿no? También desde que empezamos la formación, desgraciadamente nos faltan 3 miembros. El penúltimo fue nuestro guitarra solista de toda la vida, que murió en septiembre del maldito 2020. El último fue nuestro técnico de toda la vida, que murió en febrero por culpa de la maldita enfermedad. Y todo eso hay que llevarlo, siempre son nuevas etapas, ¿no? Pero sí que es verdad que te pones ahora, mira para atrás y no cuentas. O sea, tú nunca has contado ahora en un trasterillo que tengo yo, tú te pones a contar discos de oro, discos de platino, que más de 2 millones de discos vendidos, con la dificultad de que es un grupo que ha sonado en radio, pero no lo que suenan los grupos que venden esa cantidad de discos. No sé si son 11 oros, un cuádruple platino, un doble platino, 3 platinos más, 1.700, 1.800 conciertos. Entonces, claro, ahora te pones a mirar para atrás y dices tú y yo... Qué barbaridad. Qué bonito, ¿no? Y lo que tú dices, 350, 400 canciones, que has sacado ahí 17 discos. Entonces sí que es verdad que te pones a mirar para atrás, oye, y muchísimos seguidores, ¿no? Que vayas donde vayas, siempre hay quien conoce canciones de los mojinos, ¿no? Vayas a tocar donde vayas a tocar, siempre la canta la gente. Entonces, claro, es muy bonito el mirar para atrás ahora mismo. Bueno, Sin dejar de mirar para adelante, o sea, que Mojinos seguimos tocando este año por culpa de la pandemia, nos ha sido muy difícil, que perdimos a nuestro guitarra solista. Ahora hay que empezar otra vez de cero, pero siempre miramos para atrás diciendo qué bonito ha sido, pero que por supuesto siempre mirando para adelante, que todavía queda aquí hay mucha carne que echar todavía claro, en el asador. Precisamente, ¿no? Esa xira de 2021 somos los más grandes que se chama, que bueno, que estará aí xa quentando motores con boas expectativas a que arranque dunha vez este ano, ¿no? Bueno, este ano me parece a mí que... Este ano no, bueno, 2022, ¿no? Nosotros hubiéramos parado, la verdad, de tocar, porque Mojinos hace una música de fiesta mayor, una música de aglomeraciones, de saltos, de gritos, de abrazos y de baile. Sí, eso de ponerse en las sillas ahí tal, no, hemos hecho un concierto y no es lo que pasa es que sí que es verdad que por otro lado nos hace falta un rodaje al nuevo guitarrista, un rodaje con la banda, con un nuevo guitarrista, de mirar hacia la izquierda y no tener ahí a mi compadre, ¿no? 25 años tocando con nosotros. Entonces sí que es verdad que a lo mejor va a venir bien este año estos 3, 4, 5 o 10 conciertos que vamos a hacer, que no vamos a hacer más, para arrancar de nuevo. No va a venir, pero lo suyo hubiera sido decir, mira, paramos. El verano, nosotros estamos acostumbrados a veranos de 50, 60, los normales, conciertos, ¿no? No te digo que hemos hecho 105, hemos hecho 90, 80, 100 conciertos. Eso, por supuesto, no va a ser el 21. Esperemos que el 22 vuelva a toda la normalidad. Pero sí que es verdad que ahora ese rodaje había que hacerlo. Bueno, esta noite que tes esa actuación no Concello do Grove, non sei se che contaron os teus compañeros e colegas que tes por aquí por Galicia que no Concello do Grove son moi seus, non sei se che dixeron algo do Concello do Grove, pero entón eu, para prepararte para esta noite, vouche facer un pequeno test, o test definitivo do Concello do Grove, a ver si acertas, si estás preparado para superar esta noite no Concello do Grove. Veña, primeira pregunta, veña, vamos alá. Venga, la siguiente. Veña, como se chama a praia máis mítica do Concello do Grove? Teño 3 opcións, vouche poñer un pouco máis fácil. Venga. Opción A, a lambada. Opción B, a lanzada. Opción C, a disparada. A lanzada. Vamos ben, comezamos ben. Segunda pregunta, como se lles coñece popularmente os veciños do Grove?
3 opcións, creo que xa sabes porque te estás medio rindo, ou non? No me sé ninguna, Veña. La anterior la he acertado. Veña, opción A, pecos, opción B, mecos, opción C, chachos. Solo chachos. No, es que lo de los mecos suena muy malamente. Pois son os mecos. Los mecos. Son os mecos, non son os pecos nin son os chachos, son os mecos. Veña, un a un, esta tesma que acertar, En México, que hay mucho gallego, yo creo que hay más gallego en México que en Galicia. Probablemente. No le preguntes a uno de ellos lo que son los mecos. Que son, que non o sei. No, ya después te lo explico. Bueno, despois xa me contas mellor. Última pregunta definitiva para superar a proba. Que festa se celebra no Concello do Grove todos os meses de outubro? Temos 3 opcións: Festa da Auga, Festa da Cebola, Festa do Marisco. Hombre, tiene que ser la primera o la tercera. A ver. La de auga. A ver, sendo terra de mar como somos... O la de agua o de marisco, ¿no? Mais ben somos de comer, por aí. Efectivamente, a festa do marisco, a festa da auga celebrase en Vila García de Arousa e a festa da cebola aquí no Concello de Sanxenxo, pero efectivamente no Concello do Grove, evidentemente, danlle moito e moi ben, por certo, ao marisco, así que... Bueno, preparadísimo para... Bueno, vale, venga, aprobado, gracias. Para cruzar a fronteira aí do Bau e pasar esta noite maravillosa aí no Concello do Grove. Bueno, dicía ao principio, xa imos rematando, que aparte de cantante, humorista, últimamente tamén eres un auténtico líder de opinión, porque te vemos aí a tope cada mañá, con Alfonso Arús en La Sexta, no programa Aruseros, facendo aí a análise da actualidade, de todos os temas da actualidade, que non hai pouco tema que analizar últimamente. Non sei que che cabrea máis, si ter que levantarte por culpa de Alfonso Arús, de ter que madrugar, ou toda a actualidade que tes que comentar. Non sei que te pon aí de peor humor. No, yo soy un tío que se levanta muy temprano, siempre se levanta muy temprano. No es que me acueste temprano, mi único problema es que duermo muy poco, me acuesto tarde y me levanto muy temprano, ¿sí? Pero es muy difícil lo que hago ahí. Soy el politólogo en tono de humor y la gente muchas veces no lo entiende, sobre todo en las redes sociales. Entonces yo soy un facha de Podemos. Soy yo, o sea, el calificativo mío que ha llegado a la conclusión, los seguidores míos, que soy un facha de Podemos. Entonces, hablas de la izquierda, se enfada a la derecha, hablas de la derecha, se enfada a la izquierda, y la gente no entiende que es un papel cómico, donde nunca me he mojado, nunca he dado mi opinión. Siempre, si hay que hablar de Pablo Iglesias, hablo de la coleta que tenía o de la que se ha cortado. Si hay que hablar, entonces es muy complicado por eso. Hay que coger el punto de que la gente entienda que es comedia. Claro, de que politólogo, yo hablo como si fuera un politólogo, pero es un papel de teatro o que hace uno, es un actor que está haciendo el papel de politólogo. Me causa muchísimo respeto cualquier persona que tenga una carrera, en este caso, o que tenga los conocimientos de un politólogo. Soy el primero que sé que no soy politólogo, soy el primero que sé que no soy periodista, soy un cómico que está ahí, que le han dicho tú eres el politólogo. Entonces es muy complicado, y sí que es verdad que un poquito le coges la línea es si te pones a analizar todas mis intervenciones de lunes a viernes, no me mojo nunca he remado a favor de uno, a favor de otro. Mucha gente, por estar en La Sexta tú tienes que ser de izquierda, parece mentira que al estar en La Sexta te tengan un tío de derecha. Oye, mira, cada uno que te ponga la etiqueta que quiera, pero es muy complicado en ese sentido, porque el intento es de que todo el mundo se divierta con lo que dice, y después mira las redes sociales y no todo el mundo se divierte con lo que dice, porque no todo el mundo oye tus palabras con la broma que tú, que tú la dices. Tú dices Pedro Sánchez y se enfadan los sanchistas, tú dices Pablo Iglesias y se enfadan los pablistas, y tú dices, entonces no puedes hablar realmente de nada cuando tengo que hablar bueno, pero esa es la clave también de un opinador que no se molla, ¿no? Que se enfade todo el mundo. Claro, hombre, la mayoría de la gente entiende que es un papel cómico y a mí me gusta que la gente me pare por la calle a decirme te conozco de esto. Últimamente mucho es del papel que tengo en Arusero, porque sí que es verdad que tiene mucho mérito el estar ahí con un guión que te has preparado, que está 5 minutos, pero ha sido 1 hora y media o 2 horas de guión que me he preparado la noche anterior y que ahora parece que lo estás leyendo, pero no lo estás leyendo. Estás dando una opinión que no estás opinando. Y al final, en general, a la gente le está gustando mucho el papel y el programa, que estamos ahí. Que está así, fixo unhas audiencias moi boas nesta recta final, agora que xa marchache desde de vacacións, fixo unhas audiencias moi boas. Non sei se xa se pode avanzar, se xa está confirmado que vayas a estar na seguinte temporada de Aruseros. Sí, podémoslo confirmar. A mí, o sea, lo ha confirmado el jefe. Hay una entrevista en
en prensa, en las redes, que dijo que volvíamos, nos íbamos el 16 de julio y volvíamos el 30 de agosto. Así que podemos confirmar ahí que seguirás ahí dando a la política, dándole a la política. Ahí está, dándole caña ahí a política también dende Arouseros. A mí me hace gracia, verdad, que hay mucha gente que dice, ¡ay, Sevilla! A darle caña, ¿no? Pero si no le he dado nunca caña a nadie, no sé cómo. Pero claro, cada uno interpreta tus palabras como quiere, pero bueno, ahí seguiremos intentando de entretener y de divertir a la gente, que siempre... Bueno, pues vamos a ir rematando e ir tamén despedindo o verán, que xa nos imos de tempo, imos de contado coa nosa derradeira actuación musical desta semana ali no set musical. Eu vou quedar aquí con Miguel El Sevilla, con Martín Kodax tamén brindando. Te estaba diciendo que se nos va a calentar. Se nos vai a calentar, efectivamente, pero temos a ligar da botella, o sea que despois non te preocupes, collemos máis. Foi un placer, moitísimas gracias por animarte a vir tamén ao Verán, a Canal Rías Baixas, a pasar este anaquiño de tarde aquí con nós. Moita sorte no Grove e moita sorte en todos os proxectos nos que andas metidos. Se te parece, collemos a nosa copa e brindamos pois polo que ti queiras, por suposto. Hombre, por ti, por vuestro programa, por tu tierra, por tu gente, por tus conciudadanos, que viva Galicia, Sanxenxo, Shakira, Sanxenxo. Pues eso, que viva Sanxenxo, Shakira. Salud, señores, salud. Ai veñen os meus amores, ai veñen os meus amores, remando da súa dorniña, remando na súa dorniña, chegan o atardecer, de pescar moitas sardiñas. Sempre boa colleita no mar. O diñeiro que ti ganes, o diñeiro que ti ganes, adornarei a casiña, adornarei a casiña, e ti podrás repoñere, os enseres da dormiña. Sabes que non hai sempre boa colleita no mar. Ai la la la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Eu non sei que ten a morena, eu non sei que a morena ten, eu non sei que ten a morena, ai que todo la queren ver, ai que todo la queren ver, ai que todo la queren ver. Eu non sei que ten a morena, eu non sei que carallo ten. Ai la la la, ai la 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 la. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax.
Denominación de orixe Rías Baixas e Concello de Sanxenxo.